Mirurumo ya matinga maya niyo yukiririe aikari a itura ria Kisii, na hau marika mihango-ini ya kugeria guthara o kiria mangihota indo ciao itanamimindanirio hamwe na nyumba. Magitora muthenya ucio wasana niguko guthario hwaini, magitora bai hwaini kana rucio rucini gukono guthario na mweheria indo. Andu makembe kuga guti kindu ta kiu, makembe kuhuthiriria maundu uguo. Riu muthenya rucini niguo tuonira mwaki tondu tuonire jeshi citu haha na matinga. Na riu tukwona nyumba iria nene ta iria cia kitu cia mahiga tukwona ta itangithario, tukwona andu amabatithari tungitharirio no magetharie nyumba ciothe. Riu aria marehiri ni amarokire gwaka nyumba cia mahiga tondu no ngiringithani muturire uyu wa mabati no uri wa mahiga ri ni ukuona muturire ucio nduiganaine. Riu kiria maturia ithuiri tutiuwi. Kambuni ya utambia wa thitima yugite itafanĩtie umomori uyu wa nyumba iria ciakĩtwo mugaru na watho rungu rwa waya cia thitima itemi-inĩ rĩa kũgitĩra mũingĩ kumana na mogwati maria mangiumana na thitima, gũkũ aikari makiuga matinaheo ihinda rĩiganu rĩa gũthama. Because when people construct under way lifts, or rather under these high voltage lines, it does not only poses safety issues on them, but also it affects our reliability of supply because our O&M teams are not able to access. Nakuo kaunti-inĩ ya Nairobi, andu aria makoretwo magiikara nyumba iria ciakĩtwo thoko-inĩ ya Mĩhang'o maraire heho-inĩ thutha wa cibu wa itura rĩrĩ na maabitha ake a borithi kumaruturura, akiuga nyumba ici ni cia biacara na citibatie guikarwo. Imekuwa kitu saa 4. Chifu amekuja na watu wake wakatuambia tuhame, hatujapewa notice, wakawa wanatandika watu. Tumetuba kutoka saa 4 tuko hapa, niko na mtoto, mimi mwenyewe sijisikii mzuri. Nimekaa hapa nje, nitaenda wapi saa hii? Kusema kweli nikuja kakodisha nyumba hapa Juma. Niko na siku kama 4. Na nimekodisha nyumba ngiri 3. Sasa ninashindwa, leo nimeamka asubuhi nikienda kazi, kwenda kazi kurudi hapa saa tuseme saa 9 nakuta chibu anasimamia kwa gate. Hatukupita mlango wa nyuma, haki kuja na barua. Kila kitu kiko. Nakuo kaunti-inĩ ya Mombatha kuonekete gicanjama itura-inĩ ria VOK thutha wa gikundi kiria kiramomoreirwo nyumba iria irerikana irakĩtwo mugunda wene kung'ethanĩra na aria marerikana nĩo ene mugunda. Kuna familia, mimi mwenye hali yangu ni mlemavu, ingelikuwa nipatie muda ama siku 2-3 nione nitafanya ama wanipatie njia ya kujisaidia. Ule muda ambao wakazi wamekaa hapa ni mkubwa kuliko ule muda ambao mzee aliweza kununua hii shamba. Inamaanisha alinunua shamba, hawa wakazi wakiwa katika hiyo shamba. This is a court order. Hatukufanya kisiasa na hatukufanya chochote ambacho ni kinyume na sheria. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana.